mayam ngasi ai video amtang semjar ke ko sigi video jam thina important oiwa video ma oidoni ko sigi koina sarkar na su yeng da yada ba taw da yadra ba yam darka leiba ko sa amti oidoni ngasi video se ado ko sarkar na ju sigi tabi ga di athu matam su thabak oina pangthok pina ju si kai go video ju ubira ga di ko district administration na so duga lamdam dugi MLA sing na ju athu matam da kano akoi sigi video ju ubiraga athu matam na mating ju pangbiu haijari haitare kamai tawuno har kanda akoi Churachanpur da lariba Meitei Mayam koi mai thabi graba relief camp da lariba mai chakra mi sing koi Churachanpur Meitei ethnic class victims committee haina khangnaba CMECVC haina khangnari se sisna koi tarik date 17 da koi Mangol Nganwi college relief camp da koi meeting ama tawebo adugi sigi meeting je koi date ngarang date 19 sida official ona chi tholak paneba koi gi moisna kamai taw geda har meeting sida akoi ayet pam ta yaudana warep taret khak lawre kai warep no har kan da koi ahamada manipur gi irang ji loidi fawa government of manipur na hairiba Meitei Churachanpur Meitei victim sing sida moigi nong da changdaba yadra polam sing khudima akoi gi Churachanpur Meitei ethnic class victims committee da tanaraga masa da phangan ba aina ahamba warep oina laweba warep tare ni ko aham da si warep si lawra du ani shu warep ta kamai lawge da victims sing ke mang ki va documents sing khudima government of manipur na relief ki and lakla pb ba si diam darka leng khale akoina sigi relief victims sing jena muk chala koi ti thir mayum ja chakra paisa ju leitra ba keno sing ju da amukoi koi thi de angau keno gi type ta ko sum chala la leib ta seng ba di koi gi district administration na la aga high relief ki gi jaga si da la awaba tara keno sing ta hanga awara pa do kai no hanga ga moi masana la aga awar pa sing do moi na mention bi gidaw ne ba aduga ahum sib da kai warep lor ke da committee gi ayaba yaudana kana gumba amata da full mention ba yada ba hai warep so ahum su warep ta lawe moi gi aduga mari su da kai warep law ga tar da victims khudimakta masa da no mung oiba khorsa pi wa si ju am darkar leire hoji koi relief camp da leiba mi sing hoji koi paisa jo thok ta banina chaning ba ka lera jo koi dukan kainom laining ba ka lera jo koi lei su ngam da ba dugi kano duni hoje simdi yam darkar leire en khale koi gi darkar mari leina authority ne su sim meeting changpi bam thu en khanje haitare aduga manga su warep ta kai han loge da Churachanpur Meitei gi issue khudimak Churachanpur Meitei ethnic class victim committee ga tanaba haiba ji si ju yam fajaw famni si ju manga su ba warep oina lawi aduga taruk su da kai warep loge da isa gi yumda hanjin hanana ba rehabilitation tawbiba sigi manga taruk suba point si yam important oiba point ni ko gi khunda laita hanba ha ko yum mai thadok pigraba gari mai thadok pigraba adigi moi dukan leiba sing yum mai thadok pige sing do koi khunda laita hanaba government na sinbiba rehabilitation thaudang lobiba aduga tare subda kai lo tawgeda compensation chap chana piba ko gi kamai taw ka ko ge yum aduga rent aduga warehouse gari dukan sing moina mai chakiba kaino sing koi matik chana compensation pb ba tare chana chap chana ba compensation pb ba tare hari warep tere che lawe ba moi koi gi Churachanpur Meitei ethnic class victims committee sina koi Mangol Nganbi college da meeting am taw kanda hari ba warep tere che koi kai gumba the government of manipur na tare LAKLIBA tare kun manga si fau manungda koi Churachanpur Meitei ethnic class victims committee na lauriba warep tare che thabak oina pangthorak tragadi koi mathangi next day tarik kun tarukta lairiba victims mayam sina koi Chara henbige KHONGJNG changshallagani haiba warep su moi sigi keno sida koi meeting resolutions da yaw hai tare aina hajaningi de koi gi relief camp da lairiba miosing sina jo koi sarkar da sumain to wage koi Chara helaga KHONGJNG section ba hauragani haibagi kholaw si jo lawa haural amna hadi sarkar ja duki matik thabak tawdre habagi mami dum dem chauna tare haire tabagi mami du ne haningi je lan je koi tha tare ni pan sujala amne akoi yum da lairiba akoi bukta karai no hara kanda koi relief camp da lairiba yum mai thadok pigraba yum mai chakraba miosing de kari tawrong gadi kai chara kari tawro hingdu no akoi government gi chana ba cheng cha khara pi baduna di ngaki di men gini go adubu loira paka na dik moi gi darkar leiba posak sing du di laita banina kai darga hingada gi ha tungda kai darga hingada gi ha posak chum di yam chaun mami tare Churachanpur Meitei ethnic class victims committee na tholak ge resolution meeting resolution che
ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕꯤꯌꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯆꯨꯝꯕꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯂꯥꯟꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯊꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯅ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯤꯛ 33ꯗ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦꯠ 19ꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕꯤꯌꯣ ꯑꯃꯨꯛ